Letona Gordhan le re boemakepe bona bo sebetsa ka ho phethahala moo dikepe di romellang thepa dinaheng tse ding le ho tlisa engwe naheng ena. Ho na le mekutu e kentsweng tshebetsong hore dilori di kgone ho kena boemakepeng bona. Letona le re ho na le tshenyo e kgolo ya meralo ya motheo ya diporo le mmileng wa Bayhead o lebang boemakepeng bona. Durban harbour is functional. Secondly, that ships that are bringing in imports are being serviced, and ships that are taking out exports, including food items or fruit, are also being serviced. Letona le re malwanlwahla a se a tlositswe boemakepeng boo. Letona la kgwebo le diindasteri Ibrahim Patel le re haeba ho ne na le tshitiso ya tshebetso boemakepeng bona e ne tlo ba le ditlamorao tse bosula ho thumello ya thepa le kgolo ya moruo. Our supply chains are highly integrated, and we have this movement of goods both by road and by rail. And so the extent of the damage and the period it will take to repair it provides the backdrop within which government nationally would have to look at mitigation measures. Mmuso o re ha hona bothata ba kgaello ya mafura ka hona le maano a kentsweng tshebetsong ho netefatsa thomello ya mafura. Mekutu ena e kenyeletsa tshebediso ya mebila e meng ke dilori ho tsamaisa mafura.